dečki, evo danas snimam za Beast Network na OP Prisonu. Radit ću neki video uglavnom za tutorial, kako da napravite aukciju, kako da votate, kako da napravite shop i takve stvari. Za one koji još ne znaju, Beast Network je upravo započeo. Uglavnom nema puno igrača pa vas molim da reklamirate, da lajkate i da uglavnom subscribe-ite moj kanal. Evo samo da započnemo. Uglavnom kako da votate. Pišite /vote. Tu su vam, za kakvu nagradu dobija ako 15 puta votate. Naprimjer dobijete 5 miliona i to su nagrade. Voting sites. Idete tu, kliknete na link, da. I čekajte malo samo da pokažem. Idem ja sad votat. Evo na link 2. Samo da vidimo. Evo, pojavila sam, ovaj ekran vam se pojavi, čekate 5 sekundi i stisnete skip ad. I onda će vam se otvoriti novi prozor. Ovdje napišete svoj nick. I ovo morate riješiti. I samo cast my vote i to je to. I onda idete na Minecraft i dobijete 2 voting tokena i 1 voting crate. Da otvorite voting crate samo idete s tim ključem i desni klik na chest. Ništa jednostavnije. Uglavnom za aukciju pišite /auc i sve vam piše. Da započnete aukciju morate držati item u ruci i napišete auc start, na primjer koliko itema imate i cijenu. I aukcija traje normalno 30 sekundi i svaki put kad bidate cijena tog predmeta se povećava za 5000. Ne znam da... To je uglavnom to za aukciju. Nema puno toga i za shop, kako napraviti shop. Jako je lako, samo uzmete chest u ruku, postavite ga nekamo, uzmete blok koji hoćete prodat, lupite, napišete cijenu i to je to. Evo, ali sada prodajete. Sada prodajete, znači selling, piše selling, 0. Morate staviti taj item u chest, lupite rukom i on se automatski update-a. I sad kad drugi kupe, itemima se oduzmu i oni dobiju pare. Mislim, vi dobite item, a njima se uzmu pare. Ne znam, da hoćete kupovati od drugih, pišete QS buy. Morate pokazivač držati na signu i on automatski promijeni i ovo buying 3456, to su mjesta u chestu, da neko ne bi pitao da to ne razumije. I imate još komandu QS price, napišete cijenu i on automatski promijeni. Ali to je za jedan gold blok. Ne znam da ako slomite sign, shop vam i dalje ostaje, morate slomiti i chest. Nema puno toga, ali za neke ljudi koji ne znaju samo da pokažem. Znači ja sam imam fly, imam različite komande, mogu baniti to. Tako da, ako još ima ko šta zapitat, neko stavi komentar, nek lajka i nek subscribe, a ja ću se javit, pogledat ću komentare i odgovorit brzo. Ajde dečki, drugi put se vidimo, snimat ću svaki dan, pa ajde. Bah!